Uyu munsi aho bacuranze umuziki wo muri Afrika ugezweho ahariho hose ku isi, ntabwo bavuze indirimbo 5 hatarazamo iya Burna Boy. Ni umunyamuziki w'umunyanigeriya ushatse wavuga ko adasanzwe. Ni umuririmbyi, akaba umwanditsi w'indirimbo ndetse akanatunganya amajwi. Ni umwe mu bahanzi bamaze kugira izina rikomeye cyane ku rutonde rw'abanyabigwi hano ku isi. Arenze kuba icyamamare ku rwego rw'isi, ahubwo anasigasira umuco cyane cyane wa Afrika. Akoresha umuziki mu guhanganira impinduka, akagaragaza agaciro ka Afrika kandi ateye ishema Afrika kuri benshi. Akorana n'abanyabigwi bandi bo hirya no hino ku isi, yaciye uduhigo tutagira ingano. Asa n'uyoboye mu bakora umwuga wo gushimisha abantu cyane cyane mu bitaramo by'indirimbo ku rwego rw'isi. Ibitaramo bye biba birimo abantu batari bake bishimye, babyina indirimbo ze n'abatari abanyafrika bazi kuririmba zimwe muri zo. Byagenze bite ngo mu bandi bahanzi bose bo muri Afrika baba bariho uyu munsi ndetse n'abamubanjirije ase nubasohokamo agere ku rwego ariho uyu munsi? Reka tubivugeho. Yitwa Damini Ebunoluwa Ogulu, ariko nanone yita African Giant, Odogu ndetse n'andi menshi. Yavutse ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 7 mu 1991. Avukira hitwa Port Harcourt muri River State muri Nigeria. Nyina wa Burna Boy banakundana cyane kandi unamukurikirana mu birebana n'umuziki yitwa Bose Ogulu. Yabayeho imyaka myinshi y'ubuzima bwe akora akazi k'ubusemuzi. Se wa Burna Boy we yitwa Samuel Ogulu, afite kompanyi itegura ubukwe bw'abantu. Burna Boy yavukiye mu muryango ufitanye isano n'umuziki kandi uza akamaro kawo. Ari umwana ntabwo yigeze akora iby'umuziki mu buryo bwa rwihishwa nk'uko bigenda ku bandi bana b'abanyafrika. Umuryango we ufitanye isano ya hafi n'ibyo kuririmba. Burna Boy yabonye inkunga ikomeye cyane y'umuryango we mu birebana no kuririmba. Sekuru witwaga Benson Idonije yigeze kuba ashinzwe gukurikirana inyungu z'icyamamare mu muziki Fela Kuti. Gushingwa inyungu ze bivuze ko yari uwitwa manager. Uyu Fela Kuti arazwi hose ku isi, bivugwa ko ari watangije umuziki wa Afrobeat. Azwi ku gashya ko kuba yarashakanye n'abagore 27 umunsi umwe, akabatuza mu nzu ye nini cyane. Iyo nzu yari yarayihaye izina rya Calcutta Republic. Gusa abo bagore be 27 uko yabashakiye umunsi umwe ni nako batandukanye ku munsi umwe. Yapfuye mu 1997. Uyu mugabo Fela Kuti uzabona amafoto ye mu ndirimbo ya Burna Boy yitwa Ye. Burna Boy akiri umwana yarakinakoresha amazina ye yiswe n'ababyeyi. Yize mu ishuri ryitwa Corona Secondary School muri Agbara muri leta ya Ogun. Aha byari mbere yo kwerekeza mu Bwongereza. Mu Bwongereza yahize muri kaminuza ebyiri. Kaminuza ya Sussex yizemo mu 2008 kugera mu 2009 ndetse na Oxford Brookes University yizemo kuva mu 2009 kugera mu 2010. Burna Boy uyu munsi ushatse wavuga ko ari umwe mu bahanzi bafite isura nziza mu itangazamakuru. Byemezwa ko azi kugenzura uko yitwara nuko itangazamakuru rimubona. Ibi ngo biterwa nuko amasomo yigaga muri izo kaminuza zose twavugaga yarashingiye ku by'itangazamakuru n'itumanaho. Nyuma yo kugaruka muri Nigeria yagiye kwimenyereza umwuga mu by'itangazamakuru. Aba umunyamakuru kuri Rhythm 93.7 FM. Ni radio iri Port Harcourt iwabo. Ni naho yatangiriye ibyo kuririmba. Atangira ibyo kuririmba yabaga mu mujyi w'ubucuruzi wa Lagos mu 2012. Yemeza ko gutangira kuririmba byasabye imbaraga nyinshi cyane, bisaba guhozaho, kandi avuga ko ari urugendo rutagiriye ubusamo. Ni urugendo rwari rugiye kumugira icyamamare n'igihangange ku rwego rw'isi, akabona amafaranga n'imitungo itagira ingano. Ni urugendo rwari rugiye kumuzengurutsa isi. Abanyarwanda bamwe baramwibuka cyane ku itariki ya 23 y'ukwa 3 mu 2019 mu gitaramo cyiswe Burna Boy Experience cyabereye muri Intare Conference Arena i Kigali. Amaze gutaramira mu Rwanda inshuro imwe. Ushatse wavuga ko urugendo rwo kuririmba rw'uyu musore w'umunyanigeriya ruri mu byiciro byinshi ugendeye ku ngengabihe y'imyaka. Icyiciro cya mbere ni ikiva mu 2012 ubwo yatangiraga umuziki kugera mu 2015. Album ya mbere y'uyu mugabo yayise Life, L-I-F-E, yayisohoye ku itariki ya 12 y'ukwa 8 mu 2013. Yarayigurishije cyane. Yariho indirimbo zamenyekanye kandi zirakundwa cyane muri Afrika zirimo nk'iyitwa Like to Party, Tonight, Always Love You, Run My Race, Yawa Day n'izindi. Iyi album Life yatunganyijwe yose uko yakabaye n'uwitwa Lyric, ni producteur w'umunyanigeriya. Kuri iyo album kandi
hariho zimwe mu ndirimbo yakoranye n'abandi banyanigeria nabo bazwi cyane barimo nka Two-Face Idibia, Emaya Baga, Timaya, Olamide, Reminisce, Wizkid n'abandi. Hari ikinyamakuru cyo muri Nigeria cyitwa Nigeria Entertainment Today cyo cyashyize iyi album ku mwanya wa 10 ku rutonde rwa album 12 zasohotse muri uwo mwaka wa 2013. Byemezwa ko indirimbo nyinshi ziri kuri iyo album uburyo ziririmbyemo Burna Boy azikomora ku banyamuziki nka Fela Kuti, King Sunny Ade ndetse na Bob Marley. Ikindi cyiciro gikomeye mu muziki wa Burna Boy cyangwa se Giant of Africa nkuko yiyita ni icyiciro kiva mu 2018 kugera mu 2019. Iki gihe Burna Boy nibwo kwamamara kwe kwatumbagiye cyane ku rwego rw'isi, nibwo yamamaye ku rwego mpuzamahanga anatangira kwiyita Giant of Africa. Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa mbere mu 2018 yatangiye gukorana n'abanyamuziki bo hanze ya Nigeria ndetse n'umugabane wa Afrika. Yakoranye n'itsinda ry'abacuranzi b'umuziki wa rock Fall Out Boy mu ndirimbo yamenyekanye Sunshine Riptide. Burna Boy ni nabwo yasohoye album yise Outside nayo yakunzwe cyane. Yasohoye n'izindi ndirimbo, akora ibitaramo byinshi n'ibindi bikorwa bifitanye isano n'umuziki. Ibyari bimaze kuba kugeza muri iyo myaka ntabwo ari ibintu wavuga ko byari bisanzwe. Byari ibintu byo kwishimira ku ruhande rwa Burna Boy, ariko nanone mu bundi buryo ibintu nibwo byari bigiye gutangira nkuko babivuga. Nibwo mu kuba igihangange kwa Burna Boy hari hagiye kubamo ikintu gikomeye cyane, ikintu cyazamuye ubushobozi bwe mu muziki. Burna Boy yaragiye gusohora album yise African Giant iriho indirimbo yakunzwe cyane ku kigero kitari cyarabayeho mbere. On the Low hariho n'indirimbo yitwa Killing Them, Dangote, Anybody, Pull Up n'izindi. Burna Boy yasohoye iyi album ku itariki ya 26 y'ukwa karindwi mu 2019. Nk'iyo ndirimbo twavugagaho mu kanya On the Low niyo ndirimbo ye yakunzwe kurenza izindi zose kugera uyu munsi. Kuri YouTube imaze kurebwa kenshi kurenza izindi zose yasohoye, imaze kurebwa inshuro miliyoni 435. Hari abantu bavuga ko iyi ndirimbo ari ryo bendera ry'umuziki we. Hari abajya kure bakavuga ko intege nke iyi ndirimbo ifite zonyine ari ukwirangira. Kimwe mu bindi byiciro by'ubuzima bw'uyu muhanzi Burna Boy ni ikiri hagati y'umwaka wa 2020 n'2022. Aha naho yakozemo byinshi byarushagaho kumukomeza no kumugira igihangange birushijeho. Muri iyi myaka nibwo Burna Boy yasohoye album ye yindi nayo yamufashije cyane kumenyekana ku isi. Ni album ya 5 Twice as Tall yayisohoye ku itariki ya 14 y'ukwa munani mu 2020. Ako kanya iyi album yahisiza ku rutonde rwa Billboard kuri album wavuga ko zitisukirwa, The Billboard World Albums Chart. Iyi ngiyo n'izindi album indirimbo ze nawe ubwe bagiye bashyirwa ku ntonde zihatanira ibihembo bitandukanye hirya no hino ku isi. Muri iyi myaka yo hagati y'2020 n'2022 nibwo Burna Boy yongereye umuvuduko wo gukorana n'ibindi byamamare bikomeye hirya no hino ku isi. Muri bo harimo nk'umunyamuziki ukomoka muri Canada Justin Bieber. Bakoranye indirimbo bayita Loved by You. Yanakoranye n'abarimo Ed Sheeran. Bakoranye indirimbo yasohotse ku itariki ya 8 y'ukwa karindwi mu 2022 nayo iri mu ndirimbo zamenyekanye cyane ku isi. Yari kuri album yitwa Love Damini. Ntabwo ari ubwa mbere Burna Boy yarakoranye na Ed, kubera ko mu 2019 bari bahuriye mu ndirimbo yitwa On It y'umuhanzi Stormzy wabifashishije bombi. Ni indirimbo yari kuri album yitwa Heavy is the Head. Guhera mu 2023 kugera mu 2024 Burna Boy amakuru yamuvuzweho ashingiye ku gusarura ibyo yabibye. Amafaranga atagira ingano. Yavuzweho amakuru menshi ashingiye ku guhatanira ibihembo, kubona ibihembo bitandukanye, gukora ibitaramo byuzuza amastade n'ama arena n'ibindi. Muri uyu mwaka wa 2025 Burna Boy umuziki we ntabwo urahagarara cyangwa se ngo ugende buhoro habe na gato. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka yasohoye indi album ari nayo iheruka yayise No Sign of Weakness, nta kimenyetso na kimwe cy'intege nke. Burna Boy imishinga ye ikomeye nk'umuzingo w'indirimbo nk'uko bawita cyangwa se album ayisohora mu kwezi kwa karindwi, ndetse hari n'amahirwe menshi ko ashobora kuba abiterwa nuko ariko kwezi yavutsemo. Iyi album iriho indirimbo zitandukanye zirimo nizo yakoranye n'abandi bahanzi barimo n'umunyarwanda icyarimwe akaba n'umubirigi Stromae. Ni indirimbo bise Pardon, kandi ni indirimbo irimo gukundwa n'inshya. Ntabwo ari Stromae gusa bakoranye, hari n'abandi nka Travis Scott, Mick Jagger n'abandi benshi.
mu byerekeye amakuru bwite harimo n'ayibanga ya Burna Boy ndetse n'ay'ubuzima bwe ku giti cye, harimo ko afite imyaka 34 y'amavuko, ntabwo arashaka umugore. Guhera mu 2018 kugera mu mwaka wa 2024 nibwo yakundanye n'umuririmbyikazi w'umwongereza witwa Stefflon. Nyuma yaho nta wundi mugore wavuzwe mu buzima bwe kugera mu 2024 ubwo havugwaga inkuru z'uko uyu musore yaba akundana na Chloe Bailey, umukobwa w'umunyamerikakazi nawe w'umuririmbyi uririmba R&B. Byari nyuma y'amashusho yafatiwe Lagos yakwiriye cyane ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Burna Boy n'uyu mukobwa w'umunyamerikakazi. Aya makuru yaje kuba impamo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa kabiri mu 2025 ku munsi w'abakundanye. Icyo gihe nabwo Burna Boy n'uyu Chloe Bailey bagaragaye basohokanye, buri wese arimo yita ku wundi badatinya amaso y'abababona. Mu 2025 GQ, ikinyamakuru mpuzamahanga gisohoka buri kwezi kikavuga ku ngingo zitandukanye harimo n'iby'imyambarire, cyavuze ko Burna Boy ari umwe mu bagabo bambara neza kurenza abandi ku isi yose. Umuziki wa Burna Boy bivugwa ko ari imvange y'injyana ya Afrobeat, hip hop, reggae ndetse na R&B. Rolling Stone ni ikinyamakuru cy'abanyamerika gisohoka buri kwezi, cyo cyavuze ko Burna Boy cyangwa African Giant nk'uko yiyita waza ku rutonde rw'abaririmbyi 200 b'ibihe byose. Ashimirwa byinshi kugeza ubu. Ashimirwa kumurika injyana ya Afrobeat ku rwego rw'isi, ashimirwa kuba icyitegererezo ku bandi bahanzi b'abanyafrika, ashimirwa guterwa ishema no kuba umunyafrika, ukabibonera no mu mazina yiyita nka African Giant, Adangu, izina rifite umuzi mu muco gakondo wo muri Nigeria n'ibindi. Ibi byose bigaragara ko atewe ishema no kuba umunyafrika. Ku itariki ya 8 y'ukwa gatandatu mu 2022 hari inkuru yateje inkeke yasohotse imuvugaho. Ubusanzwe ntabwo yavuzweho ibintu bibi byinshi, gusa iyo nkuru yavugaga ko abamucungira umutekano barashe bagakomeretsa abantu 2 mu rubyiniro i Lagos muri Nigeria. Ibi ngo byatewe n'uburyo umugore w'umwe mu bagabo barashwe ngo yari yanze gusanga Burna Boy aho yari yicaye muri VIP muri urwo rubyiniro. Icyo gihe abarinzi 5 ba Burna Boy barafashwe barafungwa, banahanirwa gushaka kugerageza gukora icyaha cy'ubwicanyi. Umwe mu barashwe nyuma yaho yaje kumvikana ashingiye umuhanzi n'umuryango we wo kugerageza kumucecekesha bamuha amafaranga. Kugeza ubu amashusho ya CCTV kamera zo muri urwo rubyiniro ntabwo arasohorwa. Ku itariki ya 1 y'ukwezi kwa mbere mu 2023 i Lagos, Burna Boy ababaye cyane yahakanye ibyayo makuru yo kurasa abantu. Yanakanye ibyavuga ko nyina ngo yaba yarabaye uwo bita backup singer cyangwa sunganira mu kuririmba Fela Kuti, wamenyekanye cyane ku isi, ari nawe sekuru wa Burna Boy yigeze kubera manager. Burna Boy kumwe mu kutumvikana yigeze kugirana n'abandi bahanzi kwakomeye cyane kwabaye mu 2019. Byemezwa ko afite imitekerereze yo guharanira ukwishyira ukizana kwa Afrika, Pan-Africanisme. Ibi ngo ni nabyo byateye gushyamirana n'undi muhanzi nawe wakomeye cyane muri Afrika. Burna Boy yakije umuriro muri uwo mwaka mu 2019 ku bayobozi b'igihugu cya Afrika y'Epfo, ndetse birangira ateranya amagambo mu buryo bukomeye na nyakwigendera AKA nawe wabaye umuhanzi ukomeye cyane. Ibi byabaye ubwo muri Afrika y'Epfo hari inkundura zamenyekanye cyane zo kwamagana abanyamahanga ba muri Afrika y'Epfo, xenophobia. Abanyamahanga barimo barasirwa muri icyo gihugu cya Afrika y'Epfo mu buryo bukomeye. Burna Boy n'umujinya mwinshi uherekejwe n'akababaro yavuze kuri ibyo abinyujije ku rubuga rwa Twitter, icyo gihe niko yitwaga X. Yaranditse ati ntabwo nigeze nkandagiza ikirenge cyanjye muri Afrika y'Epfo kuva mu 2017 kandi ntabwo nzigera nongera gusubirayo kubera impamvu ikomeye kugeza igihe guverinoma ya Afrika y'Epfo izakangukira igakora igitangaza. Burna Boy yongeyeho ati niba abayobozi ba Afrika y'Epfo nta kintu babikozeho, bamenye ko Afrika y'Epfo ubu ngubu nta muntu uyishyigikiye. Yarengejeho ko Afrika yose yakwishyira hamwe igashyira mu kato Afrika y'Epfo ikayifungira amazi n'umuriro mu byerekeye umuco ndetse n'ubukungu. N'imvugo yari ikomeye kuri buri muntu, by'umwihariko w'icyamamare mu muziki. Yabivuze atitaye ku gihombo cyangwa se urugunguko rwari rufitanye isano n'iyo mvugo. Burna Boy icyo gihe icyo yabonaga ni kimwe, ni ukwica, gukomeretsa no kwangiza imitungo y'abanyamahanga, by'umwihariko abanyanigeria byarimo bikorwa muri Afrika y'Epfo. Icyo gihe Nigeria nk'igihugu, umubano wayo na Afrika y'Epfo nawo wahise uba mubi cyane. Aya magambo ya Burna Boy ntabwo yashimishije bamwe mu banyafrika y'Epfo barimo n'uyu AKA. Uyu AKA ubusanzwe ntabwo yarabanye nabi na Burna Boy
kubera ko mbere yaho hari indirimbo bari barakoranye hagati y'umwaka wa 2014 n'2015. Ni indirimbo zirimo All Eyes on Me ya AKA yifashishijemo Burna Boy, yitwa The LES bayisohoye ku itariki ya 22 y'ukwa 10 mu 2014. Harimo kandi n'izindi nka Birthday, Baddest n'izindi. AKA nawe yahise asubiza mu magambo yo kurengera igihugu cye, ibyatumye Burna Boy avuga ko bombi nibongera guhura bazafatana mu mashati. Ati ubutaha niduhura uzaba ufite itsinda rigari rikurindira umutekano muvandimwe, ndabirahirira nicyo kizakunkiza. Burna Boy mu 2019 hari igitaramo cyitwa Africa Unite yagombaga gukorera muri Afrika y'Epfo, ariko birangira gisheshwe kubera uwo mwuka mubi. Icyo gihe abanyafrika y'Epfo guhera kuri AKA bamusabye gusaba imbabazi kubwo gukora icyo babonaga nko kwibasira igihugu cyabo, banamwibutsa ko mu rugendo rwe rwo kuririmba b'abanyafrika y'Epfo bamushyigikiye cyane. Yatinze gusaba izo mbabazi, ariko nyuma ageze harabikora. Iyi ngingo y'ibyabaye muri Afrika y'Epfo Burna Boy yanayiririmbyeho mu ndirimbo ze, by'umwihariko mu ndirimbo yise Another Story. Ni indirimbo iri kuri album African Giant. Kuri iyi album hariho n'indirimbo zimwe na zimwe zivuga ku ngingo zikomeye nka ruswa, ubukoroni, akarengane muri Afrika n'ibindi. Kubiririmbaho yabitewe na xenophobia cyangwa se urwango ku banyamahanga rwo muri Afrika y'Epfo ndetse n'imitekerereze ye yo guharanira ukwishyira ukizana kwa Afrika. Burna Boy byemezwa ko akunda ubumwe n'ubufatanye kandi agaharanira kubaka ibiraro aho gushyiraho imipaka. Burna Boy ni umuhanzi ukunda umugabane wa Afrika. Rimwe yavuze ko ahantu aba ari ku butaka bwa Afrika akumva hamuhaye amahoro ari muri Ghana. Uyu Burna Boy ndetse na AKA baje kwiyunga ndetse bicuza kuba baragize amakimbirane akamenyekana mu bafana babo. AKA hagati y'umwaka wa 2020 n'2022 yaragize ati ntabwo nigeze nanga Burna Boy, icyo nakoze gusa ni ukurengera igihugu cyanjye. Nyuma yaho Burna Boy yatwaye igihembo cya Grammy cya mbere. AKA yumvikana avuga ko yahoze abizi kuri ya muhungu adasanzwe. Ati mbega umwami. Nyuma yaje no gutangaza ko bombi nta kibazo noneho bafitanye. Ati nta kibazo mfitanye na Burna Boy habe namba. Imana ihumugisha umuvandimwe wanjye. Hari mu kwa 12 mu 2022. Mu 2023 AKA yaje kurasirwa muri Afrika y'Epfo arapfa. Hari mu kwa 2 mu 2023. Burna Boy byaramubabaje cyane, atanga ubutumwa bw'akababaro. Ati ntabwo nifuzaga ko birangira gutya, sinifuzaga ko apfa. Yibukije abafana ko bombi ari abavandimwe nubwo badahuje igihugu. Burna Boy yanamenyekanye mu gukora ubuvugizi ku bantu bamwe ku ngingo benshi badatinyuka kuvugaho. Mu 2020 yateye hejuru atanga umusanzu muri gahunda yari mu gihugu yamenyekanye nka EndSARS. Yari imyigaragambyo ikomeye cyane yamaganaga polisi ya Nigeria kubirebana no guhohotera abaturage. Aha yamaganye ibikorwa byo kurasa kubigaragambya, yamagana imiyoborere mibi muri Nigeria, ruswa ndetse no kurenganya kwa polisi. SARS wari umutwe wo mu gipolisi cya Nigeria wari warashinzwe mu myaka ya za 90 kugira ngo urwanye ibyaha birimo ubujura nk'ubwitwaje intwaro n'ibindi. Uyu mutwe wa polisi waje gushinjwa kurenganya abaturage by'umwihariko urubyiruko rwa Nigeria, ngo bahohoteraga abajene hagendewe ku buryo bagaragara. Uru rwego cyangwa se uyu mutwe wa polisi ngo wibasiraga abafite ibishushanyo ku mibiri yabo cyangwa se tatuwaje, abafite imisatsi iboshye cyangwa ibisage, abafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bihenze nka iPhone n'ibindi. Abagize uyu mutwe wa polisi ngo bakikubona nibyo byako kanya wabaga ubaye umunyabyaha, wabaga ubaye umujura, wabaga ubaye umukandida ku mwanya wo gukorera ubwicarubozo, gufungwa bidakurikije amategeko n'ibindi. Guhera kuri Burna Boy ibi barabyamaganye, bituma n'uyu mutwe wa SARS uvanwaho usimbuzwa umutwe mushya wa polisi witwa SWAT. Hatanzwe kandi impozamarira ku bahohotewe. Uyu muhanzi amaze gutwara ibihembo byinshi kandi bikomeye abakora umuziki benshi bifuza. Harimo igihembo cya Grammy Awards cyahawe album ye Twice as Tall. Hari kandi igihembo cya BET Awards yahawe kizwi nka Best International Act 2023. Muri Billboard Music yahembwe nk'umuhanzi mwiza mu njyana ya Afrobeat mu 2023. Yatwaye kandi ibihembo bibiri bya African Music Act 2020 ndetse na International Act 2022. Yahawe kandi ibihembo bya Hidi, Afrima n'ibindi byo mu karere. Burna Boy utarigeze uhura n'ubukene mu buzima bwe bitewe n'umuryango yavutsemo, umuziki watumye aba umuherwe. Abarirwa umutungo wa miliyoni 30 z'amadolari.
umutungo we ukubye gatatu wa Diamond Platnumz nawe humukire muri aka karere duherutse no kuvugaho watunze miliyoni 10. Ubwo butunzi bwose Burna Boy abukesha umuziki. Na amafaranga yakuye muri album yagurishije mu ndirimbo akorana n'abandi bahanzi cyangwa se ku mbuga za internet zicuruza imiziki. Yakuye kandi amafaranga menshi mu bitaramo akorera hirya no hino ku isi. Burna Boy azwiho ko nta gitaramo ategura ngo imyanya ntishire, n'agahigo yihariye. Bimwe mu bitaramo bye byamenyekanye ku isi kubera ko abaje kumureba buzuye za stade na za arena. Ni nko mu gitaramo yakoreye Madison Square Garden i New York. Ni igitaramo cyabaye ku itariki ya 28 y'ukwa 4 mu 2022. Ataramira abantu 20,789. Hari igitaramo kandi yakoreye O2 Arena mu Bwongereza cyabaye ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 8 mu 2021. Imyanya 20,000 yose yaruzuye. Ikindi gitaramo ni cyabereye i Paris La Défense Arena cyabaye ku itariki ya 20 y'ukwa 5 mu 2023. Aha yataramiye abantu 36,000. Burna Boy iyo umutumiye mu gitaramo bivugwa ko umwishyura 200 biri hagati ya 300 na miliyoni y'amadolari bitewe n'ahane igitaramo kizabera n'intera ihari. Niwe muhanzi uhenze ku mugabane wa Afrika. Agaragara no ku rutonde rw'abahanzi bakize muri Afrika kubera ko ari ku mwanya wa 7. Ni urutonde ku mwanya wa mbere hari umunyasenegal Youssou N'Dour ubarirwa imitungo ya miliyoni 150 z'amadolari. Hagakurikirwa na Akon we ubarirwa umutungo wa miliyoni 80 z'amadolari. Burna Boy akorana ubucuruzi n'ibigo bisanzwe bikomeye ku rwego mpuzamahanga nka Pepsi, Chipper Cash, Star Lager Beer, Apple Music n'abandi. Aha naho akura amafaranga menshi cyane. Afite imitungo mu mijyi ikomeye nka Lagos, London ndetse na Lekki. Azwiho gukunda imodoka zihenze. Afite imodoka nka Ferrari 458, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Dawn ndetse na Mercedes-Benz G-Wagon. Mu magambo make, Burna Boy ni igitekerezo cy'uburyo guhirwa no kwamamara bimera mu birebana n'umuziki.